نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, kiyautan biulanan in pagpangadji na to aming pangadjian masi-masi pangadjian bunga simpag iman na hawihaon ini. Alhamdulillah, yari kami nagbalik gumanap in pangadjian kabalikan namo amin masi-masikitan ni wa pangadjian bunga simpag iman. Damikian bunga simpag iman hindu singguro pamurid niya. Amoyad to mga kakasi in ikanap na mo, iatod na mo, pahadarat sing kamo, mga kakasi sin Allahu Ta'ala, mga anak apo na mo, sa barang sin abutan, sin pagpasampay ini, sin pagpamahalayak ini, ganapan na mo impangadjian na ruta, sin pilay bulan limaway, kalna aun ujur, di matungka to taniyo kihatihan singkatan. Falman sinallahu subhanahu wa ta'ala hasuratul Ankabut. In ayat ini hindu singguro pamurid. Bunga sin pag-iman. Falman sin mahasut si mahatinggi. Wallazina amanu. Iwan amoy mga sila
beriman. Mga anak apo in beriman, wala kimangiinto para kalayan kanila. In wala na hinang beriman, nagkangi. In beriman, wala nagkangi into para kala, mahal ka yan kanila. Hangkan tiyawag sila sin Allahu Ta'ala, hangkan biyaitaan sila sin Allahu Ta'ala, wala na biyaitaan imbukunda beriman, wala na tiyawag imbukunda beriman. Uno, inula kimangi kanila. Lam yufsidul ukul. Wala nagkanginakkan beriman. Imbukun beriman, kita aniw na impikilan. Kita aniw na inakal sin wala na hinang beriman. Ada po ni mga sila na hinang beriman, fal kullu yusiru binizamillah. Ingkatan pia panjari sin Allah Ta'ala, miya makadasara sin Tuhan. Inhaunahan beriman. Inista halawud miya makadakabayaan sin Tuhan. Ingkahayup-hayupan nababaw singgumi miya makad sin kabayaan sin Tuhan. Ingkatumbu-tumbuhan miya makadasara sin Tuhan. Sarawa nakabidda in pangagad sin beriman. Dahil nga sabab yan, tiyawag sila sin Allah Ta'ala, wallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Muna-muna, wala nagkangin akal nila. Nabangi pa nga subo, unuin magpakakangi sin akal. Lingkat na limingkat hatawin dunya kimangi ing kamatawran. Bat bangyad to ilingkat sin dunya, doon sadya sila halingkat kabayaan sin Tuhan, di kumangiin atay, di kumangiin pikilan, sabab niya makadahasara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikarua, hangkan sila tiabit sin Tuhan, hangkan sila tiyawag sin Allah Ta'ala, wala nagkangiin hilalaungan nila. Wala kimangiin hilalaungan nila papagkahin nila. Wala da kimangiin lapal nila panagpapanjari kanila. Yung kasusahan na masa na to ini, yung problema di matuha masa na to ini, di na magpangandulwis sara. Sabab nag-akal na, nagputing na. Dahil nga sabab yan, palman sin Allah Ta'ala, kutilal harrasun. Nabuno. Hindi ato na mamuno. Nabuno yung mga tao putingan. Isin nakabuno ang tao putingan. Amin putingan niya bukon, amin pamuting niya, biya siya sinam, biya niya simbiuno yung barang niya. Kutilal harasun. Nabuno yung mga tao putingan. Sin namuno ka niya. Amin putingan niya, bukon. Amin panghimuting niya. Turuanin namuno ka niya. Bunuon siya sin kaya putingan niya. Nabuno siya sin puting niya. Hadlaw susukon. Ikatu. Ang kantiyawag sin Allah Ta'ala beriman. Wala nagkangi impito ang gauta baran nila. Masira miya makadasara sin Tuhan. In pangatud nila, in pangdungog nila, in hiwal sin lima nila, in itikang sinsiki nila, in kata nasabot, pito ang gauta baran nila, wala ti maallok pakabayaan nila,
sa piyataalok nila pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallazina amanu. Yung mga sila yan, payaman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilus salihat tuba lahum. Timap pa sila sing karayawan di adunna. Iwan karayawan adlaw akhir. Timap pa sing karayawan ng mga bariman di adunna. Awla adlaw akhir. Way kalingukan sing bariman di adunna. Way. In nagkalingukan ini ari ababaw sing gumini bukun bariman. Maita, naasubin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisim pagyanun mu'min. Mal mu'min. Ya Rasulullah, hisim pagyanun bariman. In jawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua. Man aminahu nas min dimaihim wa amwalihim. Bang niya kakausan na imbaran niya pasanyangon. Bang niya kakausan na impagkahin niya pasanyangon. Di niya mahinang indua. Kaysa. Di siya mag-intiri sa ununo karayawan simpagkahin niya. Na in kilo halahamasan na ito, inimibugin tao, simbukon kaniya. Bang isa bakulong na nabiya kanyaon na magtali, nabiya kan tumali. Imbar iman di magpangibog hasin hatao sa ingkaibungan niya rin din. Ang natubiya pandangon, imbay tak sinabi ini, tiyo imbar iman. Nangibugin tao. Imbar iman, doon siya haridjiki, dihil kaniya sintuan. Uno-uno na, tayo maun niya na. Tutuan imday tak kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imbar iman. Di siya mag-intiri sa karayawan simpagkahin niya. Siya makug siya. Di niya igilon, di niya limuton, di niya bisarahon pamangi sa mga Hindu Asya utuhan ko. Ano haraya ko rin? Banghi karayaw ka. Bang di, naasal din pangayo ko kay mo, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban. Bukunin dunya paghulaan. Napaguluhan. Panghapit-hapitan sadya. Dahil nga sa babyan, awang kasaan sintaw magbisara, launay na ko ini akhirat sadya. Pero, ibukit ko na lang ng pagdunya yan. Inamu kisab lang ning kako ini magdunya na ako, suway na ako sumunang pa ako maguno. Way kasabunalan karua. Pikilan nila karua. Tumagawa imbeta sin nabikato. Otro kudunya tinggaliin dunya bil haram. Kal natin haram. Ay mo tinggalain dunya hapag-arama. Sabab di kaw hadunya ini magparayaw sin paguno mo. Hinadlaw akhirat maguno. Magtungbas. Tay kurin dunya bang ikakangi kay mo. Ay mutay kurin dunya sabab piya panjari kau sintuhan magnakura hababaw singgumi bukun ta umangi magnakura
inni ja'ilun fil ardi khalifa. Nawang tao mga inag nakura yung kau halawong pisuko ka. Pipisuko kau sin tao mangi, pipisuko kau sin syaitan tao, pipisuko kau sin syaitan, iblis, pipisuko kau sin nafsu mo. Tuhan, wallazina amanu, firman sin Allah Ta'ala, yung mga sila beriman, kaya sin Nabi, dua, inalamat, di hadis ini. Di siya magpangibog sinding hataon, sa kaibugan niya rin ngayon. Tingat ba? Hikarua, di siya makaraos mga luhatao. Di siya makaraos mamuno hatao. Di siya makaraos mangigil hatao. Maita, in nagpapanjari ka niya iwan sintao pagkahinesyo. Tuhan, yung beriman, di siya makaraos, manghina, mamisuko, mamatay. Dima'uhum wa amwaluhum. Dugo, ivanun. Kina? Manjari mga tuwan. Aun hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Inagisin Nabi, awsani khalili. Inagisin Abu Hurairah, nagwasihat ka ko in Nabi. Mana sin nagwasihat, nag-advise ka ko in junjungan alayhi salatu wassalam, hatu parakala. Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasi. Lastu bitarikihinna. Into piag-advise ka ko sin Nabi, piag-wasihat ka ko sin Nabi, dahing hakabibis sara niya ka ko into yad tulong na wala ko tinggalan. Di hilan ko kalagguan sabab dahing hatuhan. Na, lastu bitarikihinna, habuk ding hatuyad tulong niya, in-advise ka ko sin Nabi, wala ko kaya tinggalan sa lukay ko buhi. Hapanawan ako. Hinang pinto. Hika-isa lang na. An la anama illa ala witrin. Bang duhom suway magtug. Sa di ako lang niya magtug, bang ako rin na makasambahayang witir. Yan tuan, may tayag to. Sipat sin beriman. Imbo kun beriman matug magpasarap. Imbar iman matug magibadat. Nah, yan tinabuo. Hikarua, wa an la ada raka'atay duha. Ini karua lang na i-advise ka ko sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di papatinggalan induang karakaat sambahayang duha. Sambahayang duha. Tumag na in waktu niya, wang simintak na insuka. Gumawa na hangka. Nah. Ito ini karua. Ini katulong niya. Wa siyamu salasati ayyam min kulli syahar. Magpuasa in tiap-tiap bulan 2 adlaw. Kami pagtahon ayyamul bid. Kang po tag-2, kang po tag-4, kang po tag-5. Tiap-tiap bulan.
Intuyad tinagisin Abu Hurairah, laing hakakabtang ka ako sinjunjungan alayhi salatu wassalam, wala ko tinggalan. Mayta, sifat sin bari. Ato kayan to. Na. Ito inhalga. Manjari mga tuan, ang panasyahinduan sin Nabi, puas hinday na ito. Dua. Aula-aula na hamasa na ito ini magkagunahan kita ni Urwa. Sababing kabiaksahan na ito, subay sa daong kakuyagan ang pamagparwa salamat. Mangdaat pa isab. Maastol ka to tanuin Tuhan, bangkitan yun ng daan. Maastol da ka to tanuin Tuhan, bangkitan yun mga yu adlaw-adlaw. Di sumuhunin Tuhan pangayuan. Yung pagsumuhun tao, ud'uni astajib lakum, maastulin Allah Ta'ala haipun niyari mga yu. Ngayon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna a'jajan nas in salamma lamma manusia, buko namin nara pa ospital. Buko namin nakumpain pa ospital. In salamma lamma manusia, man ajaja bid-du'a. Amuin tao malammari mga yu patuha. Amuanim malamma. Nasa kalim pangatin natin malamma, yadto na lang na nakumpain na ospital. Kaya lupan na to in salam malamma, amo na yung tawri mga yu pa uno. Ha? So ay sadyawang biyakuhan na magkakita nulong namang paruwa kita niyo salamat. Naman jari na yan. Kalu-kalu ang karayaw ni Rihilsin Allah Ta'ala. Na indumi bansin adlaw. Mahapon ni bansin, mahinaan. Along sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu. In sifat to nasabot yad pininangyad to, wala ko tinggalan, sabab kabtangan sinjunjungan, intuyad to, sifat sin mga bariman, amin tiyag sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, amin betuan sin Allah Ta'ala, walladzina amanu, tuba lahum wa husnu ma. Menjari, hisiw si makahinang sintuyad to, hamuk deng hatuyad to, at tiap siya makaubos himinang sintu hamuk, duhaahan siya si malaika. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Doon kau nag-ibadat, uno-uno ibadat, ampain ibadat mo yan, miya kada sara sintuhan, diuruahan ko si malaika. Pag ubos mo ramik yan, duahan na ko si malaikat. Saan yung mga tuhan? Saan yung mga anak ka po? Yak pating kerwaahan sin malaikat. Mayta, di tampanan sin Tuhan. Ampay pangayo, singkitan yung pakataya pakaniya, ada kala aun subahat. Ampay pangayo si malaikat pa mga bariman, way direct, tayo magtuwa. Allahumma ghfir lahu. Allahumma arhamhu. O Tuhan ko, papasen ko sa niya. O Tuhan ko, kaulungi siya. Kita. Dahil nga sa babian, ang kisya, na ino nambuk malaikat, in hambuk usog nagsasambahayang, magsahaya inuno niya patuhan. Kalugay niya yaw nalawang sambahayang, kataan hinang niya, magsahaya siya harap pa Allah subhanahu wa ta'ala, na ajay bin malaikat. Maita, yasiru binizami khalikihim. Iagad niya inatulan kabayaan sin Tuhan.
Hintuhan puunan sin sahaya, in imalup kaniya sahaya. Nayad to mga tuwan. Maastulin Allah Ta'ala haipon niya rin mga yu. Kaya sinabihin ipon niya rin magpangayo sa lam matao. Buko namin malamay na ospital. Bang malamay nyo na ospital kita na to, mangi parasahan, lawi ingi sim parasahan, intaw rin mga yu po. Yan tuwan. Na. Puno pa indo asim malaikat. Hatao natug halawm kasutsihan ubos siya si mambahayang ito. Indo asim malaikat kaniya. Allahumma ghfir li abdika fa innahu batat tahiran. O Tuhan ko, amin ipon mo natugyan, ampo na siya. Papasaindusan niya, may natug siya halawm kasutsihan. Pangbihad to, aw mano siya natug halawm kalumian. Pangbihad to, aw mano siya natug halawm kalumian. Tabiya. Ampain natug halawm kasutsihan, tuwaan siya si malay. Magrikumin pa. Allahumma gfir, o Tuhan ko ampun, ay naipon mo yan. Amin natug yan sabab, natug siya halawm kasutsihan. Taniyo mga anak po, na. Laong si mga sila tao makahati, siya igan inta unatug halawm kasutsihan sin malaikaturah. Hindi maigay mo, malaikat. Yad'u lahu manghindwa akan niya sing kaampunan iwan karidaan. Yad'u lahu bil maghfirati war ridwan. Kuyag. Nawangin kita ni halom sing kuyag. Kuyag patuhan, buko na kuyag kita sim mata, way hiluhala. Ampeng kuyag bihaon, kuyag kita sim mata. Kimuyag avadyo, kimuyag sakatan, kimuyag katantan. Ing kuyag kabayaan sintuhan way. Dahil nga sabab to, yan yung pag-ambulda, yan yung pagsilos, yan yung katantan. Sabab, way roon mabaya sin tiyo-tiyo. Way roon mabaya sin mangi. Na. Uno pembiyay di ka to, si mga sila tao makahati. Tahiru ajsadakum. Sutsihan niyo ingin hawabaran niyo. May taiyad turiak kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab kakuyakan niya. Kalasahan niya. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutata. Mutatakhirin di paglaulon maglano. Di paglaulon magad sing kabayaan sin Tuhan. Nain syaitan palaulon kita niyo. Di kita niyo laulon, pakadtuon kita niyo papamahil-pahil. Sasaon kita niyo harugaing hinang. Ang wed kunawa magkita na kita niyo sinyad do. Ni. Na. Unin baita sinib ni Abbas. Hisiu-siu inta unatug. Malanuin jasad niya. Way siya kimaun sin haram. Way siya minum sin haram. Pagubos, hinang nento na sabot. Si mambahayang siya witir. فَإِنَّهُ بَاتَ تَاخِرًا عِنْدَ اللَّهِ. Sabod nal mo nal to in pagtug niya sindom yan,
kakuyaran sintuhan sabab natug siya halawong kasutsihan. Amo ini mga kakasisin Allah Ta'ala, amo ini mga anak po, ing karunahan na to, matug kita niyo, kakuyaran kita niyo sintuhan. Bukon natutug susa, magbati susa, buhi susa, mapatay, susa. Ampeng kabayaan syaitan, di subay kaw, mataudsin mo susakaw, waysin mo susakaw. Taka pagkaon kaw susakaw, way pagkaon mo. Umbar iman, di masusaway pagkaon. Mangway na makaon na sinang kaadlaw, hidikli niya na puasa. Impuasa mo sunnat, enghang kaadlaw sadya. Man sama yawman fi sabilillah, ba'adallahu anin nar 70 kharifa. Impuasa mo hang kaadlaw. Sunnat. Palayoon kaw sintuan day nga pinal ka jahannam. Kapituan katahun daranun singkura makusog. Adoy ko no. Kapituan katahun. Inlayo mo. Nabab mapaso na pinal ka jahannam. Puasahan kaadlaw. Ayan. Na, manjari mga kakasisin Allah Ta'ala, amo yadtu imbiyeta kato tanyo. Sin Allah Ta'ala, sifat sin mga bariman, walladhina amanu wa amilu salihat, iyammalan nila ing kabayaan sin Allah Ta'ala. Dahil nga mga amalan na to, amin tuwid. Sambahayang witir, sambahayang duha. Ini katu magpuasa. Ang muri mahinangin istiniwan sinamnis, amuin ayyamul bayt. Ang po tagto, ang po tagupat, iwan ang po taglima tiap-tiap puno. Bulan. Sipat yadto si mga sila bariman. Na. Unin janji sin Allah Ta'ala kanila. Lanukaffiranna anhum sayiatihim. Kiparatun ko kanila indo kanila. Mana sing kiparatun? Papasun. Mana sing papasun wayna. Mana sin wayna uno na. Malano na. Nasulay na kabadyo, puti, sa malumi. Di tayo maunsimbaray. Lanukaffiranna anhum sayiatihim. Papasun na muna, indo sa nila. Gantian na sin, karewan. Uno pembeta sin Allah Ta'ala, wala najiyannahum, tungbasan na mo sila sin sa taod-taod tungbas. May ta, siyabalan nila, wala sila nangibog, silingkat, sindiya dunya. Doon sila kanila. Doon sila harijiki, dihil kanila sindiya. Siyabalan nila, mana siya, matatas sila kabayaan sintuan. Siyabalan nila, tiyatasan nila indaakan, tiyatasan nila rain, liangan, tiatasan nila rain, uno-uno na tatandasan kanila sintuam biya sindi matuha masanatu. May tayad tutong basan sila sintuhan? Ahsan, sarayaw-rayaw yung paghinang nila. Bukon sa puti. Mihagad atulan, yung pag-ail atulan kabayaan sintuhan. Nga sabab yan, nagbaitin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasusungon lang niya, in umat ko mabahagi kapituan tagpila. Kapituan tag 2. In kapituan tag 2, nagdaraawa yaw nuno kata. Makadto pa pinal ka jahannam. Amuray nuno. Ambo.
Inagisin mga sahabat, ya Rasulullah, hindi siya nambuok yan. Inagisin Nabi, amuin ako bihaon, iwan si mga sahabat ko ini. Amuin hinang ko bihaon, iwan sin mga miyakadili. Na, mga anak ka po, harap na to maddo. Pahinang sin Nabi, iwan sin sahabat niya. Pahinang sin sahabat, iwan sin mga tabiin. Amo natin beta sin Nabi, khairul qurun qarni. In syarayaw rayaw zaman, in syarayaw rayaw masa, in syarayaw rayaw patahunan, amunain patahunan. Nah, in kita niyo hajaman na to ini. Kanya. Ano po natin kawayaan sin Tuhan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nah, ahsan sarayaw-rayaw. Atin ya, aun marayaw, aun sarayaw-rayaw. Kina, mga anak ka po, aun marayaw, aun sarayaw-rayaw. Harap pa sarayaw-rayaw. Bang nahinang mo na yung sarayaw-rayaw, nakaagad in marayaw. Bang muhinang in marayaw, nakawinin uno. Sarayaw-rayaw. Naimbihaon, wala nakad to. Ininangon sintaur, wala lang. Bang bukun mangi marayaw. Di, imbar iman bukun biyad to. Imbar iman, marayaw, iwan laviin, dayaw. Harap nila pakain, palaviin, dayaw. Na. Ahsan allazi kanu ya'malu. Na, yung kagunahan na to, mga anak ka po, magparayaw hinang tudyo patuhan. May pata na parayaw si manok-manok. Wiron manok-manok kaya hapdi. Wiron manok-manok magkalo. Nag-enjoy na yung manok-manok sinla sa rihil kanila sintuhan. Ako tika na to, perahan kita ni Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wiron na misan nag halawang bay, mabungisin ama haanak. Bang ikaw tuhan? Huwag pa marintin niya to, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Na, nangyari, ini, kisah sinambuk Imam Hasanul Basri. Tuntuan siya si mga ini, nakauna, Hasanul Basri. Aun hambuk murid niya, ingkatan hiwal niya rum iwan sinadlaw, mga masatay ni monitor sin murid niya. Tuluwem yung monitorin. Jajagahan. Amod tiniuno niya, ubos maghindo kanila yung guru niya, jajagahan niya uninuno. Unin hinang, wala kaya baita kanila. Kabuko niya tukatan, kaya baita. Manjari aung kita si mga kamuriran kaniya. Wala na pakiyahin do kabayaan na to si mga kamuriran niya ingatun. Kaya tunggalan man siya sinambuok. Laong niya, bang mga kita kuro na mo, baitaan ka ako. Uno in secret yung pag-ibadat mo, hapangita ko kayo mo, di ikaw paglaunon. Di ikaw pagsumuhon. Di ikaw pagsumuhay ng kabayaan sintuhan. Wala ka uliswa na kabayaan sintuhan. Uno in secret bang mga kita. Baitaan ka mo. Guru na mo, kau murid na niyo kami. Nalaw niya, sa lugay na to diha dun niya, suway ingatunin upatin. Kaya sa babiyan, in Luqmanul Hakim, in-advise niya anak niya, bagaya to din tao alim.
Mayta, ilingkod, impanaw, katantan, pangadji. Diba? Laong niya, hindo ko kay mo inupat. Ika-isa. Alim to. Piangadji ko, laong sinasanul basyari. Bi anna Allah muttali'un alayya. Piangadji ko, sa bunal to din Allah Ta'ala, kaya jajagahan kita ni upaw-upaw. Hindi kita na makatapo. Lang ikaw to. Misanin tao bihaon, di ka makatapo. Amin mga ito nag-abroad, amin nagdarasin passport nila, kaya ingatan mga unong nakabutang. Sabab, aun niya ito passport nila yadto nakabubutang, kaya ingatan sinkuan, hauno sila bihaon. Sinang sintaw, iwan sintaw. Biya din nende nga Tuhan. Pangadjiun na tulaw niya, pangadjia sa bunal tuudin Allahu Ta'ala, muttali'un alayka. Kaya ingatan kau, pakain kau. Dahil nga sabab yan, imbar iman, di makahinanguno. May tao nag-unong kaniya. Jajagahan kau sintuan ngiun bukun. Tawangun kau bang kau makadsing kabayaan niya. Wa inna lanansuru rusulana. Paman sinallahu ta'ala in kami mananawang. Isin tabangun namo. Amin naraak namo nabiwan rasul. Tawangun namo sila yan. Iwan sin miyagad. Aturaya. Na pagkalaw na bihatin Tuhan, kaya jajagahan kita, nasasakop kita, paastahya ito, an ukabilahu ala maksiyat. Masipug ako, kakitaan sin Tuhan, magmaksiyat. Masipug ako. Naturan yung pagmaksiyat ang masatunin. Laong si mata bagulay. Sabi itong pemas-maas, biyak kato. In social media biyaon, bang sima in pagtakay. Dajjal. Ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinduan kita, tiap-tiap sambahayang, pangayuan nindua, pagpatiliwon ka mo, dahil ha? Allahumma inna na'udhu bika min fitnati masihid dajjal, wa min fitnatil qabr, wa min fitnatil mahya, wa min fitnatil mamat. Hindi yan to sinabi ka to. Tiap-tiap ko sumambayang pangayo ayad to. Na inhiwasin dajjal yan na social media. Na. Puno yan to ha. Masipug ako patuhan sa wabki kita niya ako rumiwan sinadlaw. Inhiminang ako si maksiat, atay ko, pikilan ko, suwara ko, hiwal simpito ang kautabaran, masipug ako pa Allah ta. Hisyo yan to, bari iman. Imbukon bari iman, ipagmalaki. Tunuin ipagmalaki. Ipagbantog. Pagbantog, ang long na tunang kumilikan. Astagfirullah. Pag-isti aja kau patuhan, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Aun-aun kakitaan mo, aun-aun karungukan mo, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bangkal na sintuan ihlas yung paglapal mo yadto, di na magbalik. Di na ko bayaan umatu, di na ko bayaan dumungog sa buhay na. Way na tuputan, halawm sin. Pangatayan. Kaya bang nakausintuhan sa babka kasi nakausintuhan Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Yadto ni kaisabi ta'sin Hasanul Basri. Hikaruan. Wa alimtu anna al-mauta yantajiruni. Kaya ngadji ko marayaw ing kamatay nagtatarat. Yung urol ko sing kamatay, bakon ko sing kubul. Nakita ni pila taon na kumandi.
Bang ikaw to, ano nga kumpas mo, pila na kumba? Ay ikaw magkumpas silaw mo, malukay pa sa ini. Ang kumpasun mo konsum. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mukulong mo, konsum ko ni sa konsum. Pag umusing konsum, unuran. Konsum, narenga sa babyan, unin akin niya, ba'dad tuljan. Nagsadya ako sinsasadyahon bayta sintuhan. Wa tajawwadu fa inna khairat jadin. Dahil nga sabab yan, amod tin secret, sin pakibadat niya. Sabab tiyan to niya, konsumaw no siya. Di makatawang kanin anak niya, di makatawang kanin bakay niya, way makatawang kanya, makatawang kanya raamurain ibadatinghi wa ta'ah. Okay na to ah? Pila na? Dua na. Hikatu. Nagsadya ako, sinluto. Alika uma Allah. Sabab dumain Tuhan magulo. Kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita tuan. Hari pa magkita maghukom. Naon da attorney mo. Bang aon di naghukom may attorney. Natuan. In attorney na to, amunin pagtaat na to, amunin pagibadat. Hikatu. Alimtu bi anna amali la yakuma bihi ghairi. Kaya nga di ko aun hinang hipapahinang ka ko sintuhan. Di manjari hinangun sing kaiwanan subayra akon magunot. Bang ikaw tuan, in sambahayang mo manjari sambahayang mo simbakay mo. Suway to ingaton mo. Na aon hipapahinang ka ko sintuhan kuri manjari hinangun sin anak kuri manjari hinangun sin apo ko sinasawa ko sin kakasi ko sin temang kuri subayra ako naon ulong nin hinang ko pastagal tubihi ialop kuin hinang kabayaan sintuhan wala ko na ialopin hinang kabayaan ko sabab way dahi katumbas ko pabaran ko manunung ba si mamang daraaki siyo. Dahil nga sa babian, kaya lupasanin taon nagdosin nafsu. Di karulanin nafsu. Ha? Na. Ito. Tingkay na pusan. Alim to. Kaya nga di kuramik kayan. Bi anna rizki lan ta'khudahu ghairi. In tiap-tiap tao, aun di sintuhan rijiki. In rijiki ko, wayroon makakawa. In bihawon, tuhan mo mo kwento, piniglulong na kaunin suko ko. Tuhan, way makakawa sin rijiki. Na. Lain ijtama'at al-jinni wal-ins. Magpun na yung bangsa mano siya, bangsa jin, bangsa ununong kapanjari sintuhan. Dihilan kau karayawan, di kau karilan karayawan, iso mang dirihil. Bang ikaw. Magpunay sab sila kawaon ninyo na kay muri da. Piya nga di kuya tulong na. Pagkabihad tulong na patmain na kalbi piyasan niyang kunatay kuway makakawa. Nabihaon. Bang ikaw to ang? Naglingog. Piriglulong na. Kitarihilan si mga yaw. Biyasin sa kaulaw. Len rejeki niya yan to. Ar-rizku laysa min indi Abdir Razzaq walakin ar-rizqa biyadillah. Bukunin rizki yaun hatau mataud si in rizki yad denghauno deng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay na tuan. Mga anak po, amo yad to imbiyay ta singguro pamurid niya. Naramik yan, mga anak po, hajaman na to ini, biya dahad to isab,
karunahan na to. Biya dahad to isab, in subay hinangon na to, tantuhon na to, balikan na mo, in dunya ini, panglabay-labayan na to sadya, hitanom na to sadya, imbin ipatanom sin Allah Ta'ala, insya Allah, dito taniyo, anihon haadlaw ka na, hirin na to, haanakapo na to, hakatantan, ayaw kita niyo manay kuday di dunya ini, di na to hikatanom, di na to mara, in kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narang sabiad to, uuhon na to, imbaran na to, pasurun pakabayaan sin Tuhan. Damik kian uuhon na to, hawiran, in ginawawaran na to, di pagwaon, dahil kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mura-murahan, dito na sadya, yung pangadyan na to, miabot na inwakto, na insya Allah Ta'ala, na panagnaan na ini, bang weroon da, ini, problema rakula tuod, biasin di matuka nuwa bulan niyaon, hautan niyaon, misanin halawang bay, di kita niyo pagwaon, mainkan niyaon na kita niyo halawang simbay, na imbayang pagwaon na kita niyo, bang manhinangunin tuo, magtabon, maghukas, iwan nalayo-layo na mura-murahan. Ano haraan kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala karayawan, tantuhon na to, inhinang marayaw, intong bas niya pamarayaw, rain diha dunya, inhinang mangi na intong bas niya kita na to na mangi dahil diha dunya padlaw akhirat. Nas'alullah Subhanahu wa Ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faidin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma adfa anna al-bala' اللهم أدفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله